To je jedan čovjek koji hoda na prstima, koji se ne čuje. Pomislila sam kako neki ljudi prave autoportrete na osnovu svoje fizionomije, a učinilo mi se da je Dragoslav od onih čiji se portreti, čija se fizionomija formira na osnovu autoportreta, dakle obrnutim redom. Mislim, za mnoge on ajde kažem čudak ili šta znam, ali on je zaista velika ličnost i veliki umetnik. U svakoj priči on kaže da li crtaš, znači uvijek te proverava, znači moraš biti odgovoran i nekako mene je bilo sramota da jednostavno kad se čujemo da ne radim, da ne crtam, znači on je to očekivao od mene. Zaduživali smo štafelaje, kasete, klupe, daske, već šta je sve pripadalo svakom kao studentu od tog mobilijara u klasi. Mi možemo reći da se on već od 70. godine aktivno bavi slikarstvom, ali od upisa na akademiju 1979. godine on zapravo postaje aktivan učesnik likovne scene i veoma prisutan i zapažen. Sve se smirilo, nigde više nikog nije bilo, svi su otišli dalje nekim svojim obavezama. Jedino je Dragoslav sa blokčetom bio u jednom kraju klase, ovako dugačke klase za crtanje, a ja sam bio u drugom kraju. Nije to bio neki kompleks provincijalaca, to je više bio odnos ljudi koji nisu bili jako društveni, koji nisu imali potrebu da se preterano druže. Pristup je imao samosvestan i razmišljao o toj njegove liniji koji je gajio, holbanovskoj liniji, tako da jednostavno malo me iznenadio sa tim načinom rada, ali jednostavno video sam da on to što radi da je jako dobro. A ja sam sasvim drugačije, više sam bio sklon, da kažem, Rembrandtovskim crtežima i tako da smo se dopunjavali. Bilo je i Višnja Petrović sa njima, mada je ona malo osobena u odnosu na njih, mislim, mnogo je više bilo informisana iz umetničke porodice. Ono što mi je kod Dragoslava bilo fascinantno je način kako je koristio mrak i senke u svojim crtežima crnim astilom. Površine koje su gotovo bile zastrašujuće, jer je čovjek imao osjećaj da se u tom mraku nešto nalazi, samo se ne vidi dobro. On je osoba koja mi je neobično ličila na Goju, u dobroj meri čak i fizički, ali ja sam njega to tako shvatao, nekog tajnovica ili nekog lika koji zaista nosi onu zlato u sebi, jel da? Naravno, vrlo često kod mladog čovjeka to jeste interesantno, znači interesovanjima za indijsku filozofiju, kinesku, religije i tako dalje, neka istraživanja, prosto traganja. Dragoslav slikarstvo, kad bismo morali da upoređujemo s nekim filozofom ili već nečim, to je svakako egzistencialistički taj pravac o kome sam i govorio, da tako njegove slike deluje. Na primjer, Serena Kierkegaarda, koji isto bio tako jedna usamljena duša, koji se odvojio od sveta. Tamo je Dostojevski, tamo je Šolohov, Tolstoj u vitrini. To su sve tvrdi pisci, klasični. I možda i to imalo uticaja da poneke od njegovih slika deluju mračno. One deluju mračno za one koji neće da se udube u sliku. Ima nekoliko pokazatelja da je veliki ljubitelj Leonarda. Stalno je crtao taj tip renesansne žene, tako da je tu dostigao, znači razvio se kao sopstveni stil svoje umetnosti.
njegove muze, njegove žene koje obično nemaju lice. To je u stvari njegova životna sudbina. One uvijek imaju te duge, renesansne, svetle kose, kordžove. Ima tih nekih znakova koji pokazuju koliko on tog velikog umetnika ceni. I kod njega i kod mene postoji ta neko interesovanje za tu neku metafiziku, ali ne onog dalijevskog tipa gdje će sad sve da se onako istrese pred posmatrača, već više ta neka magija slike koja se sluti. Najviše volim njegove te intimističke pejzaže gdje se pojavljuje u mraku jedna kućica ili jedno drvo usamljeno potpuno u pejzažu. Na tim pejzažima nema ljudi, nema ničega. Bog, stvorac i to neko usamljeno drvce. Više verujem ja u podneblje. Mislim da je to podneblje i sredina u kojoj čovjek živi, da je to proizvod toga. Knjaževac je, da kažem, brdovito, dok je Vojvodina ravničarska, ali jednostavno on me je stalno posticao da slikam, da radim svoje okruženje, znači svoj život, da budem istrajan u tome i da to mora da budem samo uporan, da će to sve biti dobro. I on definitivno jeste vezan za svoj kraj, za svoje podneblje i prisutno je nasleđe kao jedan element, kao jedan motiv na njegovom slikarstvu. Međutim, teme koje on obrađuje, motivi koji su prisutni na njegovim slikama zapravo jesu univerzalne teme. Ljudi koji su vidjeli njegove slike, oni kažu šteta što on živi u Knjaževcu. A takav slikar, oni smatruju recimo da je njemu mesto u Parizu. Ovih dana su popularne litije. Imate litije, molim vas, u Parizu i u Njujorku nema litija. Dakle, on to ne bi podneo, po mojoj oceni. A verovatno je i sam tako došao do istog zaključka, pa je ostao da živi u Knjaževcu. On je definitivno osnovne uzore, korake, pouke o slikarstvu tražio među starim majstorima, među delima renesansnih slikara, a naravno i slikara Holandije i evropskih zapravo slikara 17. veka. To su neka prepoznavanja između ljudi koje je to taj mrak kojim se između ostalog bavio Dragoslav, koje je taj mrak fascinirao ili koje je fascinirala neka čudna geometrija stola ili draperija koja je kod Rembrandta ne znam kako pala. Nije se vodilo mnogo računa o tome da to mora da bude tehnički u onom engleskom maniru, 3 puta preći četkom preko jedne površine i ne zasititi je. Kod Dragoslava se tražilo to zasićenje. Na ničemu komponovu stvorenu jednu umetnost. To su neki obični predmetni šolje, tanjiri, šerpe. Zadnji put kad se čujemo, on kaže da uglavnom crta tako neke manje ili one uobičajeno onaj gvaš koji on neguje, radi, te neke tajnovite slike gdje i mrtva priroda nosi tu neku magiju nadrealno kao i likove koje ubacuje u svojim slikama. Ta neka klasična umetnost koja je ipak moderna. Znači on je to sve na neki način objedinio, pojednostavio. To je, znači, prikazuje onu apsolutnu suštinu velikog dela. Ti akvareli su simfonije, muzičke simfonije, to su akordi. To je zvuk stvoren bojom. Moja žena je pitala Dragoslava, a koje bojice on upotrebljava za njegove akvarele koje najčešće ljudi ne poznaju da je akvarela. Prosto im liči kao da je to stvoreno samo od sebe, od Boga. On je rekao aero, a to su znano svima naše vodene bojice kojima smo mačkali dok smo išli u osnovnu školu. On je vjerojatno jedinstven majstor u tom akvarelisanju, odnosno radove koje radi u akvarelu. Mnogi čak
im je potpuno nevjerovatno da je on uspeo to da izvede tako tehnički, pa smatraju da je radio gvaševe. Mi imamo u kolekciji nekoliko njegovih autoportreta koji su Rembrandtovski, onako, mislim, sa tom nekom gamom i sa tom nekom idejom, preko ovih akvarela i ulja. Do ove posljednje, mislim, posljednje, kad kažemo posljednjih, vjerojatno 20 godina, kada je radio velike crteže u uglju, sa ugljenom, što je na platnu, što je isto potpuno jedinstveno. Neko ko je tako duboko razumeo mrak. Dakle, ne samo mogao da opazi boju, gustinu, ton mraka, nego koga je tako dobro osetio. Morao je da ima iskustvo samoće, jedne dugotrajne, suštinske i duboke životne samoće. Ja sam ga predložio da dobije takozvanu majsku nagradu opštine. I posle, ne znam, mjesec dana ja sam zvao predsjednika opštine, ništa mi nije javio. Šta se dešava u vezi sa tim mojim predlogom? On mi je odgovorio, pa profesore, njega ovde niko ne zna. Da tu samoću doživi i da je preradi tako da prosto ostanete u potpunoj tišini pred njegovim crtežima. On mi je predlagao mnoge knjige koje mi smo stalno, sve pare smo dali na knjige i materijal. Uglavnom smo bili gladni i tako da smo, znači to nam nije bilo bitno. Potpuno individualna jedinka u tom sistemu. Znači ja nisam video tih 80. godina neke druge umetnike koje su paralelno da je on nešto sad kopirao nekoga ili bilo šta radio. Ono što sam rekao, znači najvjerojatnije, mislim moj neki doživljaj je da tu vidim neko tkanje poput Miljenka Stančića. Jedino u akvarelu, u belini papira, gde je on jednom minucioznom spretnošću umeo da sačuva mesto refleksa, mesto svetlosti koje se pojavljuje na samom predmetu ili samu ivicu tih posuda, koje onda zablistaju nekom neverovatnom moći. Ničega tu nema. To je čista geometrija. Potpuno ispražnjena scena, a toliko ispunjena nekim doživljajem. On je gospodar svetla i to se vidi na njegovim slikama. Na svakoj se to vidi. Zbog tih elemenata nasleđa, zbog specifičnog likovnog izraza, zbog vrednovanja i davanja prednosti slici i toj likovnosti slike, Dragoslav Živković u neku ruku pripada jednoj širokoj generaciji mlađih slikara koji jesu pripadnici ili sledbenici kruga medijale. Recimo, moj student pita, znate ko je Leonid Šejka, kao niko nema pojma ko je ta osoba, tako da praktično sada je na tržištu, ne govori samo o tržištu slika ili slikara, praktično je ono što se onako bombasto najavljuje svuda. Ja sam Dragoslava Živkovića zadnji put vidjela pre više od 20 godina. Došla sam na otvaranje njegove izložbe u Kolačevu zadužbinu i našla ga u centru tog prostora, potpuno usamljenog, sa svetlima uperenim od gore, koje su na njegovom licu pravile senke, baš onakve kakve su bile na njegovim autoportretima. I iznad svega se vidi misao. Jer ko nema dobru misao, ne može ni u jednom poslu, pa ni u slikarstvu, da postigne takvu visinu, da pravi remek dela. Dragoslav Živković rođen je u Knjaževcu 1955. godine. Osnovne studije na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu završio je 1984. a postdiplomske 1987. u klasi profesorke Mirjane Koke-Mihać. Dvostruki je dobitnik nagrade za slikarstvo iz fonda Petra Lubarde i velike nagrade za slikarstvo iz fonda Bete i Riste Vukanovića.
Laureat je godišnje nagrade zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca te nagrade za akvarel na 12. međunarodnoj izložbi minijature u Torontu. 2007. ovenčan je Majskom nagradom, dok će mu nagrada za životno delo, najveće priznanje opštine Knjaževac, biti uručena 7 godina kasnije.